Thank you, Señor. Está alabado, Señor. Romana, boa noite. Boa noite. Deus me ensinou a cada um ricamente. E que evitava orando para junto conosco e assim nos pode entregar serviço de mão de nosso Deus, nosso Rei e Salvador. Aleluia. O Rei de glória, tua alabança, tua adoração, também na nosso Senhor. Até o povo, até nós como boiuna, a noite de tua presença, nos coração que canta cantiga novo, nos que gababo, nos que proclamamos Deus de Deus, nos que proclamamos que o abo tá bom, abo tá grande, que o Deus lleno de misericórdia. Nós que proclamamos o Rei de Tur, Senhor. Nosso coração que canta e ta canta a noite, uma alabança na abo seu nome, aleluia. Nós está entregar esse serviço de momento e nós está pedindo a presença, o Espírito Santo para tomar controle e tomar over completamente de alabança e adoração a noite. Honra o mês, Senhor. Glorificava o mês a noite. Meio de nós, tur honra e tur glória e tur alabança também na apóstolo santo nome, aleluia. Thank you, Senhor. Quando está contente de estar aqui a noite, e lá nos manda na alabança diante de nosso coração, tur alabança, tur adoração, está na isso a noite, tur glória, tur honra, está na Rei de reina a noite. Every praise is to our God. Aleluya. Bagaimana ini tu alabanza, itu adoración. God, my Savior, you are my healer. Every praise is to our God. Every word of worship in one accord. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. One more time, every praise is to our God. Every praise is
is to our God, and every word of worship in one accord, and every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. every word of Every worship word of worship in one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise, 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 every praise is to our God. Aleluya. Tu alabanza te amamos, oh Senhor. Passou bota bom liberado para nós, Senhor. Aleluia. A boteração e motivo de nossa existência. Essa é tua alabança. E tudo o qual nos assim. Essa é tua alabança na honra e glória do Senhor. Every praise is to our God. A boca paga preço assim na grande para nós, Senhor. Aleluia. Botava te foti principio e unigénito de Dios e misterio di gloria ta revelada em bo amor. Que bonita bon nome, verdade. Que bonita bom nome, verdade. Em nome de Jesus Cristo mire. Que bonita bom nome, verdade. Não tem para igual. Que bonita bom nome, verdade. Nenhum outro nome. Na terra para salvar-me, para resgatar-me, de me picana, boa livrar-me. Nada não possui para nós dois. Asombroso bom nome, verdade. Asombroso bom nome, verdade. Em nome de Jesus Cristo mire. Asombroso bom nome, verdade. Não tem igual. Asombroso bom nome, verdade. Nenhum outro nome. Asombroso bom nome, verdade. O nome deriva tu, Senhor. O nome deriva tu, outro nome, não, Senhor. Aleluia. Balanda foi morto, oh Deus poderoso. Va vencer grave
cubo poder, celui terra ta canta, nos turca proclama, cubo tabi badema está. Vivo incomparable, aonde sempre voltare, digo te reino, digo te gloria, digo el poder y autoridad, poderoso buen nombre, verdad, poderoso buen nombre, verdad. En nombre de Jesucristo miré. poderoso buen nombre, verdad, nada no puede vencer. Poderoso buen nombre, verdad, poderoso, poderoso buen nombre, verdad, poderoso buen nombre, verdad. En nombre de Jesucristo miré, poderoso buen nombre, verdad, nada lo puede vencer. Poderoso buen nombre, verdad, poderoso y poderoso buen nombre, verdad, poderoso buen nombre, verdad. En nombre de Jesucristo miré, poderoso buen nombre, verdad, nada lo puede vencer. Poderoso buen nombre, verdad, y un otro nombre. Poderoso buen nombre, verdad, y un otro nombre. Poderoso buen nombre, verdad, y un otro nombre. Hallelujah, you are Almighty God. Abogado Dios poderoso. Aleluya. E nada está impossível para o Senhor. Nada está impossível para o Senhor. A boca nos cala uns coração e nos necessidade. Nos saco botar aqui na ave noite. E nada está impossível para o Senhor. Aleluia. E nos aonde o coração está ave noite. E nos quitamos carga, e nos quitamos dolor, e nos quitamos preocupação. Pero me que sabe que é todo-poderoso aqui na e põe bo carga na, põe tua preocupação na subia a noite. Passou eta aqui na, a quebra yugo e para tomar turbo carga. E para dar uma esperança nova. Aleluia. E está aqui na. Show presente presente de santuario ti un quieto de atmosfera pone
carga na pia di botata pa sobre a sua presença aqui na ti show presente de santuário ti quieto ponevo carga na pia di botata passou a sua presença e tá aqui na ponevo carga na pia di botata pa sobre a sua presença ponevo carga na pia di botata pa sobre a sua presença. Kailangan nos proklame unto. Oh, sim, está aqui na, está aqui na. Ponevo carga na pia di botata pa sobre a sua presença ponevo carga na pia di botata pa sobre a sua presença aqui na Itaquina Paquibra yugo e quita turbo carga Itaquina Passanes na unoti di speranza Itaquina, aleluia. No duda venuti, Itaquina, aleluia. Camina dos of mas lewin in su number, ay nang etame may dina.
ministrar en los corazones. Esta aquí nada. Jehová es Yoni. Jehová es Yoni. Jehová es Yoni. Jehová es your name. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. 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 Mighty warrior,
Senhor. Mencionava o nome e nós te donava tua glória ao Senhor. Vou merecer, vou merecer. Poderoso, gran guerreiro, bom nome da Jesus. Gran guerreiro, bom nome da Jesus. Não tem nenhum para comparar com você. Boa vez é morto na cruz. Tua autoridade ao ordenar o Senhor. Tua autoridade ao ordenar o Senhor. Danke, Senhor, que o bom nome de vencedor, bom nome de nos vitória, bom nome de redentor, bom nome de salvador. Aleluia. Danke, Senhor Jesus. Papá, com praise assim bonita e grande para nós, Senhor. Santo botasse, digno botasse, e não tem maneira vossa. Aleluia, bota poderoso, Senhor. Ora na Dia. Nós ora na Senhor, nos peticionamos na noite. Su nome de Jesus é victorioso, é majestuoso. Ora nos chama no seu nome, saca-nos de vitória. Ora nos chama no seu nome, saca-nos de paz. Ora nos chama no seu nome, está presente no meio de nós. Alça nos pós, ora na dia de noite. Alça nos pós e ora na dia de noite. Essa petição, alça a petição se vai dia. É um que morre na cruz e calvário, é um que apene para meta, uma visão. E a visão está para salvação. E a vida para medo de dia nos está salvar, para medo de dia nos tem graça, para medo de dia nos tem paz. Para medo de dia nos pode caminhar caminho recto, para medo de dia nos pode dizer Senhor, danke. Quando nós podemos dizer Senhor, danke ao noite, alça a mão,
Y doy un fuerte aplauso a su presencia, mi medio de Dios. Tata Santo, nós tomamos danke, Senhor Deus, Tata, danke por a presença, meu meio de nós, danke, Senhor Deus, Tata, passou para Deus. E não tem para igualar, não tem nenhuma maneira boa, não tem para igualar, não tem nenhuma maneira boa. Mas aí nós temos para nós alabar e glorificar e donar tudo, honra e glória. Nós não saco símbolo, não saco símbolo, nós não tá nada. Nós cosco ora com mar de Mordecai para bisa Esther. Se abo no bisa, se abo no vai se carrei para nos puebla em salvação, nós sabem quem nos confiança tá e nos confiança de Deus. E ave nos confiança de Deus, é Deus todo-poderoso. É um com seu nome tá Jesus. É um com seu nome tá Jesus. É um com seu nome tá Jesus. E quero dar um forte aplauso, quero dar um aplauso, quero dar um aplauso, quero dar um aplauso para somos eta Jesus. Não tem riba de, não tem maneira não tem maneira Poderoso, gran guerreiro, por nombre da Jesus. Poderoso, gran guerreiro, por nombre da Jesus. Poderoso, poderoso, gran guerreiro, por nombre da Jesus. Poderoso, gran guerreiro, por nombre da Um bom menino. Boa noite na serviço de noite. Um bom menino também do som que eu acho via de live stream. Essa meira com a ave não tem candidato ainda conosco. Só tem costume de ter. Treina saco. Mundial tá dentro, mundial começar. E a nós temos equipe que pode simpatizar com o Brasil também. Tempo mesmo. Resultado. Nós que pedimos isso não tá para trás para tal halo mais adiante. Para nós poder sentir o calor de outro. E sala disso, pare para estou delante. Para nós sentir calor. Agora que nós chamamos o predicador que sunga do meu predicava à noite, com o pastor Remco de Soares. Um forte aplauso para nós receber Remco de Soares. Estamos vivendo em Leblanc, nós somos também traduzir também para nós. Zo, boa noite. Fijn dat jullie allemaal gekomen zijn. Boa noite, tremendo que você turtei. Mireille en ik zijn voor de 4e keer op Curaçao. Agora que nós estamos 4 biana Corsau. En dit keer zijn we in het huis van mijn schoonouders. Então bem aqui nós estamos quedando em casa de minha suegra e suegro, assim, né? Die hebben dus sinds kort een huis hier. Não muito tempo passado, antes casa aqui, né? En mijn schoonvader zei, onze familie heeft een huis op Curaçao. Então meu suegro avisa, nossa família tem casa na Corsau. Dus we voelden ons al heel thuis in Curaçao. Pois nós sentimos na casa na Corsau. Maar nu helemaal, omdat we ook een huis in Curaçao hebben. Completamente, pois nós temos casa na Corsau. Dus afgelopen zondag heb ik hier ook gesproken.
Ja domingo passado também me predicar aqui, né? Ik heb gesproken over mijn boek, mijn nieuwste boek. Ma papia tocante mi buki mas novo. En dat gaat over de kracht van karakter. Então seita papia di e poder di karakter. Daar ga ik vanavond niet over spreken. Awe noite minuto bij papia di esse. Maar waar ik over ga spreken, daar heb je wel karakter voor nodig. Pero elo que comita bij papia di je, boting me ser di karakter pesesi. Ik ga meteen beginnen met 2 Bijbelteksten. Mita bij começar mensora com 2 versículos di Bijbel. En de eerste tekst die ik wil lezen is Spreuken 28, vers 13. Então o primeiro versículo como que lesa tá Provérbio 28 versículo 13. Daar staat, als je nooit je fouten toegeeft, Eta bisa si nunca po no te reconocer bo fallo nan, zal het niet goed met je gaan. costa lo no kana bon cubo. Maar als je ze hardop toegeeft Pero si na voz alto bo bisa cubo tin fallo en ze niet meer doet, y no hasinang mas, zul je vergeving krijgen. eu lo boris bi perdão. Wie weet dat er karakter voor nodig is om een fout toe te geven. Quanto ene sa cu botim seriti un karakter pa bo por reconocer cubo tin fout. Dat zien we heel duidelijk in het verhaal van de verloren zoon. Nós também sei bom claro den história de eu perdi. Lucas 15, vers 18 en 19. Lucas 15, 18 y 19. Dan zegt de verloren zoon, ik zal naar mijn vader gaan. Eu perdi ta bisa mi ta cerca mi tata. Ik zal tegen hem zeggen, Y lo mi bisele, Vader, ik heb verkeerd gedaan tegen God en tegen u. tata mi hace robes contra Dios y contra bo. Hij geeft toe dat hij verkeerd was. Eta reconocer que tin fout. Ik ben het niet meer waard uw zoon te zijn. Mi nota digno mas patabo you. Mag ik alsjeblieft als knecht bij u komen Por werken? favor mi potrá cerca bo como cria. Vandaag is de titel van mijn boodschap, El título de mi mensaje aveta. Sorry seems to be the hardest word. Despensa ta parcerita y palabra di más difícil. Wie heeft er een liedje in zijn hoofd? Ja, daar kan je niks aan doen, hè? Okay. Sorry seems to be the hardest word. Despensa ta parcerita y palabra más difícil. Heeft u wel eens sorry moeten zeggen? Vai agora tem momento que vamos ter a pedir despensa. Ik denk het allemaal wel, hè? Me te querem nos tour. Ik weet nog goed toen ik net voorganger was. Me te agora tempo net ma começar ma vira pastor. Dat is alweer 15 jaar geleden. Mais ou menos dia 5 anos passar. Dat ik gevraagd werd om op reis te gaan naar India. Ku a pedir me para me viajar bij India. Met een christelijke organisatie genaamd Compassion. Com organização cristã que chama Compassion. En ik mocht samen met een groep voorgangers en artiesten mochten we de projecten bekijken. E junto com grupo de pastor e artista, nós para tirar vista ribe projeto nan. Dus huizen waar ze kinderen helpen. E casa caminhando en tabata ajuda mucha. In de hoop dat wij ook ambassadeurs zouden worden voor het werk. Als we terug zouden zijn in Nederland. Com esperança que nós lo porta embajador nan die trabalhar nos bem back na Holanda. Dus ik was net voorganger en ik vond het toch wel spannend. E net para cabebira pastor e me tabata algo excitante. Om met al die bekende voorgangers op reis te gaan. Para viajar cultura e pastor nan conheci e. Ik weet nog goed dat er ook een dag was, dan gingen we een beetje toeristische dingen doen. Me tocara que dat dia, me tocara bom que dat dia, nós vai assim tirar vista maneira turista. We waren in de miljoenenstad Kolkata. Nós estava também em stad de miljones. Kolkata in India. Ja. na India. En we hadden het plan om de grootste hindoe-tempel van de stad te bezoeken. Então nós tinha plan para visitar o templo de mais grande hindu, para visitar essa ideia ciudad. En onze reisleiders die gaven ons instructies. Então o líder nan die viaje a doen nos instrução. Bid van tevoren. Sorry? Bid voor bescherming, want het is een duistere plaats. Oração para proteção. En neem geen foto's. Então não saca portret. Nou, Pois, ik dacht, ama pensa. zorg dat ze niet merken dat je een foto neemt. Só para não reparar que você saca portret. Ze gingen daar de tempel in. Nós entramos no templo. Het was heel donker. Tava tá op suku. En er was een vrouw die deed een of ander occult ritueel. Então tá tinha senhora que tava tá seu ritual oculto. En ik dacht, ik moet hier een foto van maken.
Anto mapensa mi mister sa computer die saki. En dat is iets wat Nederlanders gewoon altijd moeten doen. Foto's maken, Anto foto's sei maken. ta kosko Holandes dan sempre tin quasi sa computer, sa Dus computer. ik pakte mijn smartphone. Pues Oh, ma die kwam heeft mi Mireille nu. telefoon. En ik hield hem zo tegen mijn trui aan. Anto me atenele contra di mi. En di ik mi dacht camisa. gewoon, ik maak gewoon ongemerkt een foto. Anto mapensa cinco na riparamito sa computer. Alleen kwam ik erachter dat de flitser op automatisch stond. Pero maya saco e flash tabata automatico. En in een donkere ruimte gaat hij dan flitsen. Anto ora ta suku e flash tas tabai. En de flits flitste in de ogen van die vrouw die dat ritueel aan het doen was. Anto e flash bij de wo di unje senhora nanko tata. En ik vertel u, als blikken konden doden, was ik ter plekke dood neergevallen. Anto mi tabi sabo si wo por mata lo makai muri inang. En ik hoorde onze reisleider zeggen, maak dat je wegkomt. Anto matine e leader di e viaje bisa soru pa bosali chakideng. Ren voor je leven. Corre pa bobida. Dus wij renden daar die hindoe-tempel uit. Anto no se corre sali for di temple hindu. En terwijl ik zo aan het rennen was, Anto mientras mi tabata corriendo. dacht ik, dit komt door mij. Dit komt door mij. Anto mabisa esa kita mi falta. Ik heb al die bekende voorgangers hun leven in gevaar gebracht. Mi atrese vida di tour e pastor nan conosci aqui den peliger. En ik weet nog goed dat ik echt mijn verontschuldigingen moest aanbieden aan de reisleiders. Anto di verdad mi tocora mi mestera pidi despensa na leader nan die viaje. Dat ik hun instructies in de wind geslagen had. Como mi no attende nan instruction, mi no assigi nan instruction. En naar al die voorgangers dat ik hun leven in gevaar had gebracht. Tour e pastor nan kunan bida tabata den peliger. En dan denkt u misschien, nou, dan is Remco best wel goed in sorry zeggen. Anto bota pensa quizás Ramco ta bon den pidi despensa. Nou, dat dacht ik ook heel lang van mezelf. Wel- Totdat ik ging trouwen met Mireille. Well, mi ta kere, kumi tabata pensa, e sei teora kuma casa, kumi casa. En al heel snel kreeg ik van Mireille te horen, Remco, je verdedigt je altijd. Anto, machali e mes patene di Mireia, Ramco sempre bota defender bom Als ik je ergens op aanspreek, dan ga je meteen in de Se mi verdediging. hala bo attention riba algo, sempre bota defender bom mes. Ik ga helemaal niet meteen in de verdediging. Sorry? Ik ga helemaal niet meteen in de No, verdediging. anta barat, mi no te defender mi mes. Ja, zie je wel, je gaat weer in de verdediging. Ateba, mira, bota bole defender bom Nee, ik ga helemaal niet. No. Oh ja, toch. Ik ga in de verdediging. Si, mi ta defender mi Dat was vaak mijn eerste reactie. E sei tabata hopi bia mi prime reaction. En hoe komt dat? Anto conheci tabin. Hoe komt het dat we het soms moeilijk vinden om ons te Di verontschuldigen? conta sina difícil pa nos pedir despensa. Een onderzoek in Amerika heeft uitgewezen dat 1 op de 10 mensen geen sorry kan zeggen. Estudio na América a demonstrar que riba 10 gente não te pedir despensa. Het heeft vaak te maken ook met hoe je bent opgevoed. Anto hopi bia tin que ber tambe com balanta. Heb je het gezien van je ouders dat hun Ba- dat konden doen? Ba mira como maior nan tabata porasi sei. Het kan ook te maken hebben met een gebrek aan eigenwaarde. Anto e por tin que ber tambe com falta de valor propio. Dus als je een fout maakt, Pues ora bo comete error. dat je dan denkt dat jij ook een mislukkeling bent. Anto re bota pensa que bonota sirvi. Nee, als je een fout maakt, No, si boas fout, dan bepaalt dat niet je identiteit. e sei nota determinabo identidade. Maar heel veel mensen hebben dat wel en daarom willen ze het niet accepteren dat ze een fout gemaakt hebben. Pero piene tinha sei si antonano que aceitar que na comete falho. Kan ook te maken hebben met perfectionisme. Anto sei tem que ver com perfeccionismo. Je vindt het gewoon moeilijk als je tekort schiet. Anto o ene sina tahanha difícil ora e falha em algo. Heel veel mensen worstelen ermee en ik ook. Hopi ene ta bringa que saki a mi tambe. En als we kijken naar de Bijbel, dan zien we eigenlijk dat in de Bijbel heel veel wordt gesproken over vergeving. Anto ora nos mira den Bible ta ora papia hopi tocante perdão. Vergeving vragen aan God. Pedir Deus perdão. Sorry zeggen tegen God. Bisa sorry Senhor dispensa. Vergeving geven aan elkaar. Duna perdão na outro. Maar we zien eigenlijk heel weinig in de Bijbel hoe je nou op een goede manier je kan verontschuldigen. Pero den Bible ta para hopi tiki de que forma bom por pedir dispensa. Terwijl het super belangrijk is. Eta hopi importante. In onze relatie met God is dat heel belangrijk. relação com Deus eta hopi Dat importante. we dingen kunnen toegeven naar de Heer toe. Que nós por aceitar certo coisa delante do Senhor. Want in 1 Johannes
Pastor den prome Juan, Dan lezen we de bekende tekst 1 Johannes 9, 1 Oh. Johannes 1 vers 9. Juan 1:9, nos mire versículo conocí, Als je je zonde beleidt, si bota bisabo picana, Dan bota is confessabo God picana, getrouw en rechtvaardig en dan reinigt het bloed van Jezus je van alle zonde. Dios está fiel y justo para perdonarnos picana y ta purificarnos de toda injusticia para medio de sangre de Jesús. En er zijn christenen die zeggen, weet je, God heeft ons al voor alles vergeven. Entonces, en cristiano, bisabo sa Dios perdonarnos para turcos. We hoeven onze zonde niet meer te belijden. Nos no mester de confessarnos picana más. Maar Pero, als je een relatie met God hebt, si você tem uma relação com Deus, dan is dat toch heel normaal in een relatie. tá mais normal ora você tem uma relação. Dat als je een fout hebt gemaakt, Ora você cometeu error. als je God gekwetst hebt, Si base Deus dolou, dat je dat tegen God zegt, que você bisa Deus e dat het je também. spijt. Senhor, me duele. Als ik mijn vrouw kwets, Si minha esposa dolou, dan zeg ik ook sorry. me tá pedir dispensa também. Dus als wij onze zonde belijden naar God, Pois ora nos confessamos picana diante de Deus. dan overbrugt dat als het ware een kloof. Esse eta passa, eta surpassa kloof. Want als we zondigen, komt er een kloof tussen jou en God. Mas ora base picata bi kloof, partition entre abo com Deus. Maar zo is het ook als wij zondigen tegen elkaar. Pero assim está também ora nos peca contra outro. Ook dan komt er een kloof tussen mensen. E ora também tá bi ruptura entre abo e gente. En het is heel belangrijk dat we beseffen Então é importante que nós realizar, dat als we op een goede manier kunnen verontschuldigen, que se nós por pedir dispensa na maneira correta, dat we die kloof dichten. anterior que nós quita e ruptura é. Als David gezondigd heeft tegen God, Ora David a peca contra Deus. de profeet Nathan confronteert hem met zijn zonde, E profeta Natan ta confrontei com seu pecado. dan zegt David het volgende. David também falou o seguinte: Hij zegt, ik heb gezondigd tegen de Heere. e também sa minha peca contra o Senhor. En eigenlijk had David daar nog wat achteraan moeten zeggen. Então, en hecho me servisa algo mais atrás. Want David had overspel gepleegd met Bathseba. Pastor David a comete adultério com Batseba. En David had haar man de strijd ingestuurd dat hij zou sneuvelen. Então, David amanda seu esposo den guerra para assina e muri. Eigenlijk had David moeten zeggen, En hecho David me ik heb servisa, gezondigd tegen de Heere. ma peca contra o Senhor En tegen Bathseba e contra Batseba en Uria. e contra Uria. Toch? Toch? En toch zien we dat niet gebeuren. E toch nós também sei sosode. Er is een mooi boek geschreven, waarschijnlijk kennen jullie dat boek wel. De 5 talen van de liefde. Tem book mais bonita que ser escrevi que chama é 5 idiomas nang de Een heel goed boek amor. over relaties. Então book de relação nang. Dat we allemaal een taal spreken van liefde. Conosco cada te papia idioma de amor. En als je weet wat elkaars taal is, kun je elkaar beter begrijpen. E se você sabe que o idioma de outro tabo pode compreender outro meu. Maar een minder bekend boek van Dr. Gary Chapman, die dat boek geschreven Tem heeft. book de Gary Chapman que escreveu book aqui. Dat is de 5 talen van verontschuldigen. Tem 5 idiomas de pedir dispensa. En de Dr. Gary Chapman, E Dr. Gary Chapman, die zegt dus dat we allemaal een taal van verontschuldiging hebben. tu também se conosco tem idioma de pedir dispensa. En dat het belangrijk is dat je die van elkaar kent. Então é importante que você conheça sei de outro. Maar ik durf ook te zeggen dat als je al die 5 talen toepast, Pero também também possível aplicar cada de 5 idiomas aí. dat je op een hele goede manier je verontschuldigt. E ora significa que uma maneira hobby bom por pedir dispensa. En het mooiste voorbeeld van een bijbelse manier van je verontschuldigen Então exemplo mais bonita, uma maneira bíblica para pedir dispensa, is het verhaal van de verloren zoon. tá história Van de verloren zoon. de eu perdi. En ik heb heel veel preken gedaan over de verloren zoon. E ma predicar mais hobby mesto cante eu perdi. Jullie zullen ongetwijfeld heel veel preken hebben gehoord E over de você verloren também, a lo zoon. mejor atende mais hobby predicar se eu perdi. En toch, toen ik met dit thema bezig was, ben ik het verhaal nog eens heel anders gaan E lezen. toch ora me estava bezig com o tema aqui, mas volve vai ler essa história completo.
Zijn jullie klaar voor die 5 talen van verontschuldiging? Nós te clapa é 5 idiomas na de pedir dispensa. En 4 ervan zien we terug in het verhaal van de verloren zoon. Anto 4 di na nós te mira back de história de eu perdi. En de eerste is, E prometa, als je je verontschuldigt, ora bota pedir dispensa, dan betuig spijt. bota demonstrar que bota induele de lo que basi. Laat zien dat je berouw hebt. Bota demonstrar que bota induele. De verloren zoon die komt terug naar zijn vader E eu perdi ta bini back se kasutata. en die zegt, ik ben het niet meer waard om uw zoon E te eta zijn. bisa mi nota vale la pena mas pa mi taboyu. En we hebben het altijd zo gelezen, maar de verloren zoon, zo hoeft hij je niet te denken. Anto no se lesa historia sin pensa. En het is ook zo, want de vader hield nog net zoveel van hem. Pa sobra eu assisti me mesum cos. Et tata assisti me mesum cos. En toch is het ook iets heel moois. Pero tambe toch het un cos opi bonita. Dat het hart van de verloren zoon gebroken is, Que coração de eu perdita quebrar. omdat hij het hart van zijn vader gebroken heeft. Pa sobra e coração de su tata a ser quebrar. Door de erfenis te vragen, Door de pidi su herencia. terwijl zijn vader nog leefde. Mientras que su tata tapata na vida ainda. Eigenlijk zei hij ermee, pa, ik wou liever dat je dood was, dan had ik je geld tenminste. En hecho el abisa ku esaki. Papa lo me preferabo muri pa mi haya mi herencia. Dat doe je niet bij je vader. Bonotasi cosa como tata. Dat doe je niet als zoon. Bonotasi cosa como un homem. Daarom dat hij zegt, ik ben het niet waard om uw zoon te heten. Tape 6 meses la bisa minota bal pa mi taboyu. Ik heb die erfenis verbrast. Mi gasta, malgasta, bo herencia, mi herencia. Ik heb alles gedaan wat God verboden heeft. Ma si turcos que Dios abisa pa no asi. Ik ben al mijn vrienden kwijt omdat er hongersnood is en ik geen geld meer heb. Ma pera tur mi amigo nan pa so tin hambruna e mi no tinara mas pa come. De enige vrienden die ik nog heb zijn de varkens. Anto e unico amigo nan ko mi tinga ainda te porco nan. En dan komt hij tot besef. Anto rita realizar su mes. Hij krijgt berouw. Etanya duele. Soms hebben mensen spijt dat ze betrapt zijn. Timbiaha e Dat ze nan betrapt zijn. duele pa sobra arranha sa que con está haciendo. Maar de krachtigste vorm van berouw is als God het in jouw Pero hart legt. é forma más fuerte de duele tá ora Dios tocabo. En dat je uit jezelf Anto di bomes. naar de persoon gaat die jij gekwetst hebt. Bota baise que persona kubasi dolo. En dat je zegt, het spijt me. Anto bota bise mitin duele. Ik heb berouw. Mitin duele. En wat is het eerste waar we naar kijken als iemand een verontschuldiging aanbiedt? Anto kiko te kos promekos que nos mira ora nos pidi de despensa. Het overgrote gedeelte van onze communicatie is onze non-verbale communicatie. É comunicação mais grande de gente tá é comunicação não verbal, sem palavra. Intonatie, Entonação de bobos. oogcontact. É contacto de bobo. En je hebt meteen door als iemand het meent of niet. Anto mesora botar sa se persona também é sim of não. Oh, ik heb zo vaak ruzie met mijn broertjes gehad. Sina tanto biama pleita com mi romana. En dan riepen mijn ouders en zeiden, Remco, ga sorry zeggen tegen je broertje. Anto mi maior nan tabi saram ko bai piri despensa na borumana. Inte kana bai? Sorry. Sorry, anto kana bim back men surabia. Kennen jullie dat? San conhece si? Ik meen er geen klap van. Mi no taba também lo que masi. Komt niet over. Dat komt niet over. Anto Dat nota resaltar, nota demonstrar. zijn dan woorden. Essa é a palavra baixi. Daarom is het belangrijk Tá pensando importante. dat als je nog niet echt berouw hebt, Passivo, não tem duelo de verdade ainda. dan ga eerst naar God. Vai ser que Deus promete. En heb je wel eens gehoord van zelfreflectie? Você tem de perfeição de bomes. Vraag God om naar jezelf te laten kijken. A percepção de bomes. Pede Deus para por mira bomes maneira botar. Of misschien begrijp jij nog niet wat die ander voelt en moet je misschien meer vragen stellen en je meer inleven. Então quizás não tá compreender ainda que outro tá sente, então botem quase pergunta para por experienciar o que tá sente. Zodat je beter een gemeende verontschuldiging kan geven. Então assim de uma forma mais pior por pedir dispensa na maneira que botar mene. Dus als je sorry zegt, Pois ora bobisa dispensa, vermijd dan 2 woorden. dá 2 palavras. Het woordje als É palavra si, en het woordje maar. então é palavra pero.
Pero. Pero. Pero, ja. Het woordje pero gebruiken we heel vaak in verontschuldigingen. A palavra pero nós usa hopi bia ora no espírito De dispensa. bekendste van ze allemaal. São mais conhecido tour, tá? U heeft dat wel eens gezegd. Ik heb dat wel eens gezegd. Amiga de bisa sei, sim. En het is waarschijnlijk ook eens tegen u gezegd. Então, a lo mejor aí de bisa abo também é sei. Sorry, maar Dispensa pero ik bedoelde het niet zo. minota mene assina. Bekend? Eta conheci? Amen. En dat zeggen we heel snel. En, Então, pili é nos bisa. en wat is nou het probleem daaraan? Então, kiko te problema ao marane saki. Door maar ik bedoelde het niet zo erachter te zeggen, Ora nos pone su trasi pero minota bata mene assina. dan focus je op jouw intentie Bota pone enfoque riba bo intention. in plaats dat je je focust op de impact die jouw gedrag op die ander heeft gehad. En vez de bota pone enfoque riba bo comportación quasi influencia riba outra persona. En dan komt het niet aan. Anterior no te llega. Want je verontschuldigen doe je voor die ander. Paso ora bota pedir despensa bota siempre outro. Maar als ze zegt, ik bedoelde het niet zo, Pero ora bo bisa minota também ni assina. gaat het over jou. E tem que ver com abo. En eigenlijk ben je dan jezelf aan het rechtvaardigen. Anto en hecho bota bezig ta justificando bomes. Sorry als ik je gekwetst heb. Despensa si mi ahasibu dolo. Si en caso. mi Als ahasibu ik je dolo. gekwetst heb. Si en caso mi ahasibu dolo. Hebben jullie dat ook wel eens gehoord? No sei que tem sei? Sorry dat je je zo voelt. Sorry, despensa ko bota sinti bocina. Daarmee zeg je eigenlijk van, ja, weet je, ik heb eigenlijk En geen hecho- flauw idee En hecho bota bisa bosa minti. Wat ik verkeerd gedaan heb. Pensa ni mes que come asi. maar jij bent zo'n gevoelig persoon. Pero bota un persona assina ko ta sinti. Jij voelt je blijkbaar gekwetst. Bota sinti ko mi ahurt bo. Dus sorry als ik je gekwetst heb. Pues despensa si mi ahasibu dolo. Nee. No. Daarmee trek je eigenlijk iemands beleving in twijfel. E nang bota pone experiência de persona bota pone en duda. Sorry als ik je pijn heb gedaan. Despensa si en caso mi ahasibu dolo. Het lijkt alsof je nog steeds niet helemaal begrijpt Taparse como si fuera ainda bo no te compreendendo wat de impact is geweest que impacto tabata van jouw handelen. di bo hecho nang. Sorry, ik reageerde zo omdat jij mij pijn hebt gedaan. Despensa mi reaccionar sina peso aba si mi dolo. Daarmee zeg je eigenlijk, En hecho bota bisa sina het is jouw schuld dat ik jouw pijn heb tabo gedaan. falta como ahasibu dolo. Nou, dat zijn echt manieren van je verontschuldigen waar heel veel zelfrechtvaardiging in Essa zit. é a forma nan de pedir despensa caminha botin bomes ta justificar bomes. En dat brengt me bij het tweede punt. Então essa aqui daí babina é de dois pontos. Tweede taal van verontschuldiging die niet mag ontbreken. É de dois idiomas de pedir despensa. En dat is neem je verantwoordelijkheid. E essa é toma boa responsabilidade. Verschuil je niet erachter, Não esconde atrás de essa aqui, maar neem verantwoordelijkheid voor jouw gedrag. pero toma a responsabilidade para boa conduta. De verloren zoon E eu perdi. die zegt, vader, ik heb verkeerd gedaan tegen God en tegen u. E também se tata minha falha contra Deus e contra Abo. Weet jullie nog dat David zei, ik heb verkeerd gedaan tegen God? Nós agora que David abisa mais se robes contra Deus. Maar hij liet Bathseba aan Uria Pero achterwege. ela laga Batseba e Uria umbanda. Maar Jezus laat hier zien door het vertellen van dit verhaal, Pero Jesus te mostra-nos denha história aqui. dat je niet alleen zegt, ik heb gezondigd tegen God, Que não solamente bota bisa minha peca contra Deus. maar ik heb ook gezondigd tegen jou. Pero minha peca contra Abo também. Met andere woorden, ik was verkeerd. Com outra palavra, mi tabata robes. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar dat is soms best moeilijk om te zeggen. Mi não sa com essa que tá cuboso, pero é algo hopi sentimento para bisa algo assim. We vinden het niet Dat leuk is om een difícil. fout te maken. Nós não te gusta para fazer. We houden niet van dat gevoel van schuld en schaamte over. Nós não te gusta esse sentimento de tem falta e vergonha riba nós. Dus wat is dan de makkelijkste manier? Então, que é a maneira de mais fácil?
gewoon in jouw denken een verhaal bedenken waardoor jij toch niet fout was. Dembo pensamento, bota pensa uma história que bopo bincune para demonstrar que bono tabatarobes. Het woord verantwoordelijkheid, daar zit het woord antwoord in. A palavra responsabilidade na holandês tem a palavra contesta. Dat betekent dat je antwoord geeft op het effect wat jouw daden hebben gehad op iemand anders. Aceita que bota duna uma reação riba bo que efeito bo comportação ta tem riba e outra persona. Bij ons klonk laatst de vraag uit de mond van mijn vrouw. Ultimamente havia uma pergunta voor die boca de minha casa. Wie heeft mijn laatste beetje yoghurt opgegeten? Quem a come mi último beker de yoghurt? Ja, Ja, zie. Mireille houdt van Griekse yoghurt met Mireille te gusta vette yoghurt, hè? Griekse- Griekse vette yoghurt. Ja. Griekse yoghurt. En een hoog vetpercentage. Anto percentage de vet hopi haltu. En mijn zoon die heeft Griekse yoghurt zonder vet. Anto mi amber te come Griekse yoghurt. En ik heb- Sin vet. En ik heb plantaardige yoghurt. Anto ami ting plantaardig. Dus is zo'n kunoting leche ding. En heel vaak is de yoghurt van mijn zoon op. Anto hopi bia e yoghurt die mi amber te kaba. En dan pakt hij het laatste beetje yoghurt van mijn vrouw. Anto bota kwe e ultimo beker de yoghurt die mi kasa. En dan komt mijn vrouw 's ochtends en dan wil ze ontbijten. Anto mi kasa te bi me in anto ke desayuna. En dan is het weer gebeurd. Anto ate. De Ela yoghurt- so de tro. Haar yoghurt is opgegeten. No se come su yoghurt. Nou, en één ochtend toen Mireille zei, wie heeft mijn yoghurt opgegeten? Uma inta ku Mireia abisa quem a come mi yoghurt? Had ik het gedaan. Ami a come su yoghurt. Ik had haar yoghurt opgegeten. Ami a come su yoghurt. Maar ze zei al heel snel, oh dat heeft Joshua zeker gedaan. Anto ela bisa ai ta Joshua lo asi. En ik had natuurlijk haar in die waan kunnen laten. Mi pora lage de pensamento e Maar ik wist, nee, mi tava ta sa. ik moet mijn verantwoordelijkheid nemen. Mi tin kutuma mi Ik moet responsabilidade. antwoord Mi geven. tin kutuna contesta. Ik zei, ik was het. Anto ma bisa ta ami asi. Ik had niet zomaar jouw yoghurt moeten opeten. Ta ami asi. En als ik het gedaan had, had ik even naar de winkel moeten gaan om nieuwe te halen Anto voor je. masi anto lo mi mestera by tienda by busca outro pe. Antwoord geven. Duna contesta de responsabilidade. Bij ons thuis Seca nos na casa, zijn er wel eens dingen kapot, zoals in elk huis. costan da quebra maneira de cada casa. En de Heer heeft mij talenten gegeven. Anto senhora do nome talento, Spreken, papia, boeken schrijven, skibibuki, nou, noem maar op. bisa numa quanto cos. Het talent wat de Heer mij niet heeft gegeven is klusjes doen in huis. Pero talento que Deus não adunami, ta hasi certo costan em casa. Dus dingen blijven altijd heel lang liggen in ons huis. Costan de que era para o largo de nos casa. Zo ook een keer onze schuurdeur. Maneira, por exemplo, e porta de lugar caminhos para Potoshi. Het hout was helemaal aan het wegrotten. E palo estava completamente putri. Het glas viel eruit. Ante glas ta caia fo. Ik ging het allemaal met plakband, ging ik dat glas proberen te plakken. Plaque glas com plakband. Maar het bleef maar eruit Pero vallen. ta quebra quebra cai. De deur was echt in staat van ontbinding. Então e porta estava echt quase morto. En op een gegeven moment zei Mireille, Remco, jij bent toch de priester van dit gezin? Então Mireia de Ramco, abota sacerdote de família aqui, toch? Je moet echt een keer die deur gaan fixen. Botinco bij direita e porta e pacaba. Nou, dus ik ging naar de bouwmarkt. Então maar bij bouwmarkt, Ik ging een deur kopen. vai compra porta, Ik ging een glas kopen. compra glas. En het enige wat ik wel kan is verven. Verven? Verven, ja, verven. O único coisa que se me por assim bom tá verve. Dus ik heb die deur geverfd. Mas verve porta, Ik zet het in de schuur. a pone em lugar potoshi, Het glas ernaast. e glas En banije. het stond daar maanden. Então coisa que era para na Op een luna gegeven moment zegt slago. Mireille, Remco, wanneer ga je die deur een keer erin zetten? Mireia te bisa ramco que dia bota vai pone Ja, porta. maar ik weet niet hoe. Pero mi no sacou. Ja, en toen heb ik uiteindelijk een klusjesman gevonden. Eri al fin ma busco ene ku por assim. En ik voelde me echt goed dat ik dat geregeld had. Então mas sinti bi bom como regla esse. I am the man. A mi te amber. The protector. E The provider. E protector é um que provee. I take care of this family. Dat saro pe família aqui. Ik had hem geregeld voor zaterdagochtend om 8 uur. Maar regle cos pa je sabre me inta 8 horas.
En in Nederland staan we niet zo vroeg op zaterdag. Anto na Holanda, ja sabra nos no talanta sina trempang. Dus die ochtend, de Dus- klusjesman ging timmeren en boren. Anto e me inte e meneer Kabiasi e trabalho kumi Bati Martin, Bora. Bora. En mijn hele gezin kwam boos naar beneden lopen. Anto in termi família tapinha bau Bora bia. Wat doet die man in de tuin? Que amor tá se den cura. Enige dag dat ik kan uitslapen. O único dia que me podrum in tiki mas laat. Wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat geregeld? Quem hace cosi, quem regle cosi. Hé, Ei, ik ben een goede man geweest. bita tum bom casa. Ik heb dit geregeld. Ama regle cosi. Ik zorg dat hier dingen gemaakt worden. Bita saro pe costa waru derecha. Wees een beetje dankbaar. Que sea un tiki agradecido. Ik was me aan het verdedigen. Sorry? Ik was me aan het verdedigen. Me taba ta defendiendo mi mes. Ik was mezelf aan het rechtvaardigen. Me taba ta justificando mi mes. Maar ik was niet bezig met de impact die het op hun had. Pero mi nota ta base que impacto que cosa que ta tiri banang. En op een gegeven moment moest ik gewoon zeggen, Anton dar momento mi Mr. Abisa, sorry, dispensa, het was verkeerd. etapa ta robes. Ik heb niet gezegd dat ik het goed bedoelde. Dat wilde ik wel zeggen. Mi no avisa, kumita niet, timbong ik bedoelde het intention. goed. Nee, ik was mi no verkeerd. avisa, Ik had het met jullie moeten overleggen. Ma bisa, mi mestera consulta Dit was niet het handigste tijdstip en de handigste dag om dit te doen. Essa aqui não estava até minha hora, nem minha dia para fazer coisa. Dat vond ik best wel moeilijk. Mas esse é roupa difícil. En het is ook wel moeilijk. Então, é tão difícil também. Maar als je het gaat ontdekken, Pero ora vai experienciar isso aqui. gaat het een krachtig effect hebben op je relaties. E também dá efeito op forte riba bo relacionam. Dus we hebben de neiging Pois nós temos tendência om die verantwoordelijkheid van ons af te schuiven. para schuif que tá responsabilidade aí foi nós. En dat zien we heel duidelijk terug bij Adam en Eva. Anterior nós também sei hopi classe ka Adam com Eva. God had gezegd, je mag van alle bomen eten, Deus sabia sabop die mag die komen die ture palo nang, behalve die ene. pero é sungi sino. En dan E ori eet Eva van de vrucht. Eva te come die fruta, Adam eet van de vrucht. Adam te come die fruta, Van de boom waar ze niet van mochten die eten. palo die qual na nota die mag die come. En dan komt God. Ante Deus se llega. En God wil een antwoord. Ante Deus que contesta. Ja, de mens moet verantwoordelijkheid nemen. Sí, ele me ser toma sua Voor responsabilidade. de keuze die ze gemaakt hebben. Die escorro que la hasi. En dan zegt God, heb je van de boom gegeten Ante Deus sabia sabor come die palo, waarvan ik had gezegd dat jullie daar niet van mochten eten? die kwam abia sabor so kuboso no te permitir para come die je. En Adam zei, Então Adam te bisa, die vrouw die u mij gegeven e heeft. morrer kubo adunami. Wat doet Adam hier? Kiko Adam ta se kinang. Adam schuift de verantwoordelijkheid af naar Eva. Adam te schuif sua responsabilidade poner riba Eva. En eigenlijk geeft hij ook God de schuld. Então en hecho eta duna Deus. Want de vrouw, falta também para sobre morrer. de vrouw E morrer. die u E morrer com abo mij gegeven heeft. adunami. Dus eigenlijk is het uw schuld, God. Pois en hecho Deus tá bo falta. Want u had die vrouw niet aan mij moeten geven. Abo no me será adunami e morrer aqui. Zie je wat hier gebeurt? Bota aqui que tu sucede aqui. Alles om verantwoordelijkheid af te schuiven. Turcos tá para schuif kita e responsabilidade. En Eva die zegt dan vervolgens, de slang heeft mij bedrogen. Então Eva al después de bisa ta e colebra ku a tentami. Goed, dus de eerste taal is Pois e prome idioma ta spijt betuigen. kunos cinco demonstrar kunos duele. De tweede taal is je verantwoordelijkheid nemen. E di dos idioma ta toma bo responsabilidade. En de derde is iets terugdoen. Então e di tres ta hasi algo back. De verloren zoon zegt, wat kan ik doen om het goed te maken? E eu perdi ta bisa ki komi por hasi. De verloren zoon zegt, E assunto. kan ik alsjeblieft als knecht bij u komen werken? E eu perdi ta bisa mi por bin trase acabou como um cria. En ook dit heb ik altijd gelezen als negatief, van nee, je hoeft niet als een knecht te zijn. E por zona negativo no abo no time seri ta un cria. En natuurlijk in onze relatie met God is dat ook zo.
Anto de nossa relação com Deus também é assim naturalmente. Maar in onze relatie naar elkaar kan het heel krachtig zijn. Pero de nossa relação para com o outro é porta hopi forte, hopi Als je niet poderoso. alleen je verontschuldigt, Se não solamente pode pedir dispensa, niet alleen je verantwoordelijkheid neemt, não solamente pode tomar boa maar responsabilidade, ook vraagt, hey, is er iets wat ik kan doen pero op punto também tem algo como por hasi, om het goed te maken? para direita é coisa aqui. En dat kan een taal van verontschuldiging zijn. Anto sei também porta idioma de pedir dispensa. Dat pas echt binnenkomt bij iemand. Ori het drenta se que persona eta llega, Als dat onderdeel maakt van het verontschuldigen. se eta forma parte de pedimento de dispensa. En dat zien we ook heel duidelijk bij Zacchaeus. Então nós temos se op duidelijk op kleine Zacchaeus Zacchaeus. had allemaal geld gestolen van mensen. Zacchaeus ahorta tanto zijn de gente. En Jezus komt bij hem thuis. Então Jesus te vem cá cerca de. En dan lezen we niet dat hij tegen al die mensen zegt, ja, sorry. Nós não te lezen que te bisturien nang ja En dat sorry. hij weer naar binnen gaat. Nee, hij zegt sorry. Eta bisa dispensa. En hij doet iets om het goed te maken. Então tá se algo para direita cos. Hij geeft viervoudig terug. Eta duna 4 biamas tanto, eta duna nam back. Heel erg krachtig. Hopi forte. Dus een echte verontschuldiging bestaat Pois Uit 3 delen. pedimento de dispensa tá consistir de 3 partes. Je zegt, het spijt me. Bota bisa me duele. Dit is wat ik deed. Essa aqui tá lo que mais. En dit is wat ik doe om het te corrigeren. Então essa aqui tá lo que me tá assim para corrigir essa aqui. En dit is wat ik deed. Maak het zo concreet mogelijk. Então ora bobisa essa aqui tá lo que mais assim ele mais concreto possível. Hoe concreter, hoe beter. Mais concreto, mais preciso assim é mais melhor. Maar wij kunnen soms heel erg houden van vage verontschuldiging. Pero o pianos te gusta de pedir dispensa de uma maneira Maar hoe mais concreter je kan mais benoemen escondi, mais tapar. wat je fout deed, Pero bisa aqui que basi robes. hoe meer erkenning je geeft Mas melhor bobisa, mais bota do na reconhecimento voor de impact die het had op de ander. na impacto que outra persona a experienciar. Dan de vierde. É de 4 Dus coisas. de eerste is spijt betuigen. Pois promete pedir dispensa. Tweede, je verantwoordelijkheid nemen. É de 2, tomar boa responsabilidade. Derde, iets terug doen. É de 3, tá se algo back. En het vierde is, E é de 4, tá? communiceer het verlangen dat je wil veranderen. Bota comunicar é desejo de que cambia. En dat zie je ook duidelijk bij de verloren zoon terug. Então sei bota mira bom klaar. Back cerca e eu perdi. De vader zegt, deze broer van jou was dood en hij is weer levend geworden. Então tata tabisa e rumang hombre di bo aqui tabata morto e la biba atrobe. Met andere woorden, ik heb een verandering gezien bij mijn Com zoon. outra palavra, minha mira cambio se caminho hombre. Mijn zoon heeft hiervan geleerd. Meu hombre sim, algo de Hij saque. gaat dit niet nog een keer doen. E não também assim saque dia mais. En dat is heel erg krachtig. Então sei tá opi forte. Want soms can sorry be the easiest word. Para sobre timbiaha, pedimento de dispensa, sorry, é palavra dispensa. Sommige mensen Porta também hebben palavra geen moeite met sorry. muito fácil. Tiene não tem problema com bisa sorry. Sorry. Dispensa. En nou je mond houden. Ik heb sorry gezegd. Então quer que tu, mas bisa sorry. Ja, om er heel snel vanaf te zijn. Pa diz, halakita opili é for de cos. Maar Pero, als je iets te vaak sorry moet zeggen voor hetzelfde gedrag, se botem que pedir dispensa, muito hopi biapa é mesmo comportação. dan komt het op een gegeven moment niet meer over. Então, em um dado momento, a palavra não te chega e não te penetra mais. En wat dan heel krachtig is, Pero lo que sí está fuerte, dat je gaat zeggen, dit ga ik doen como também bisa, é aqui me também assim, om te veranderen. para cambiar. Ja, die woede-uitbarsting voor de zoveelste keer gehad. Ah, rabia, bula, rabia, explotar para de tanto En je bia. kan voor de zoveelste keer zeggen sorry. Para de tanto bia por bisa dispensa. Maar het is veel krachtiger als je zegt, Pero topi mais fuerte se bobisa. ik ga naar een psycholoog. Me também psicólogo, Ik ga praten. me também papia, Ik ga werken aan mijn woedeprobleem. me também traha na mi problema. Dan communiceer je Anterior bota comunicar, dat je wil veranderen. como que cambia. En dat heb ik laatst ook met mijn vrouw meegemaakt. Então, último aqui, ma experienciar isso aqui com minha esposa. Ik ga heel vaak naar de sportschool. Me também sportschool hopi bia. En 1 keer per jaar dan komt
spreker uit Engeland. Então, biapa aí também orador de Inglaterra. Die komt bij ons spreken. E também papi cerca nós. En hij houdt ook heel erg van naar de sportschool gaan. Então, também te gusta bij sportschool. Dus elk jaar dan gaan we samen echt van tevoren heel hard trainen. Zodat we een beetje stoer kunnen doen hoe sterk we zijn geworden. Hopi delantar nós também começa trein para nós para broma com o outro. Nou, en ik had in het verleden wel eens creatine geslikt. Hebben jullie daar wel eens van Então, gehoord? den passado minha chega de guli creatina. Het is gewoon een voedingssupplement. Het is suplemento que você põe de Maar daar word je comida. net even wat sterker van. Pero você tem tiki mais de ser. Maar in mijn geval was het zo dat als ik dat gebruikte, dat mijn gezicht een beetje aan het opzwellen was. Pero se kami, ora mi usei mi cara taba ta hincha tiki. Want creatine houdt vocht vast. Paso creatina tam te tene e vocht de mo curpa. En Mireille zei, Remco, ik snap dat het allemaal leuk is voor de sportschool, maar ik moet tegen jouw gezicht aankijken elke Pero dag. Mireia abisa mi ta comprende que coita leuk pa sportschool, pero a mi sitting o abu cara. Wil je daar alsjeblieft mee stoppen? Porque stop que cosa aqui, por favor. Ik heb haar beloofd Ma primintie, dat ik het niet meer zou gebruiken. colomino use mas. Maar toen kwam die vriend van mij weer. Anto até amigo de mi ta bin trobe. En ik dacht, weet je, Toen maar dat pensa. spul werkt na 2 weken. Cosa ita tra, ita funciona aqui. 2 weken voordat hij komt, ga ik het slikken. 12 man pro me que bin mi ta gulie. En dan na 2 weken stop ik. Depois 12 man mi ta stop. En dan heeft Mireille niet door dat ik het gebruikt heb. Anto Mireia não ta reparar como use. Het leek allemaal perfect te gaan. A parte que tá bem perfeito. Mireille merkte helemaal niks. Mireia não repara nada. Samen met die vriend naar de sportschool. Nou, weer een Bij persoonlijk record amigos gedaan. sportschool, assimicos. Ik was helemaal in mijn nopjes. Mi tava ta sina contento de Ik breng mijn amigos. vriend naar het vliegveld. Iba mi amigo aeroporto. En ik kom uiteindelijk thuis. E mi ta bin cas. En Mireille zegt... Mireia ta En bisa. Mireille is Surinaamse ouders. Anto Mireia ting maior nan Suriname. En als Mireille boos wordt, dan is ze in één keer... Woe, een Surinaamse vrouw. Anto ora Mireia Ja. rabia. E ta vira hoop. Remco, kom eens hier. E di bim. Laat me je gezicht eens zien. Lagame wa bocara. Heb jij creatine geslikt? Baguli, creatina. En op dat moment... E momento E. Ik schaamde me zo. Mi ta tinha sina Ik vergüenza. had het haar zo beloofd. Mi aprimintie. En ik, man van God, preacher. En Ik ga gewoon dat doen, mijn vrouw gewoon voor de gek houden. Anto makere, a mi predicador begaia mi casa e così. En ik kon wel weer sorry zeggen. Anto avisa. Maar ik moest ook iets laten zien. Anto mi mestera demonstrar Dat também. ik echt dit keer E serieus biaki, was. Mi tava ta sério. Want ik had die potten creatine nooit weggegooid. Paso nunca mi no atira e pote di creatina fo tampouco. En dit keer zei ik, Mireille, ik ga Ante ze allemaal biaki, wegdoen uit mijn huis. Avise, mi tabai saca tu recosta Het ki maakt fe mi niet uit wat casa. het gekost heeft, ik ga het Ta wegdoen. importa quanto na costami mi tabai tira na fo. Dat is laten zien Dus dat je wil Satan- veranderen. Demonstrar como que cambia. Dan de 5e en de laatste. Anto e di 5 e ultimo. En de pianist mag alvast naar voren komen. Anto e pianista por bini di lanti no. We gaan afronden. Nostaman sera. En dat is vergeving vragen. Anto sei ta pidi perdão. En soms gaan mensen meteen naar, wil je me vergeven toe. Anto tem viaje ni ta bai mesora ibisa porque perdonami. Maar ze slaan de eerste 4 over. Pero nan ta hasi e prome 4 punto. En zo vaak kunnen christenen zeggen, jij moet mij vergeven, want de Bijbel zegt dat. Anto tem viaje in Christian ta bisa botingo perdonami pa so Bible ta bisa sei. Maar dan stap je over iemands pijn heen. Anto ribo ta passa trapa ribe dolor de persona. Je zorgt ervoor dat je niet verantwoordelijkheid neemt en dat je erkent wat het met die Quando ander ta gedaan toma heeft. por responsabilidade e reconocer lo que basi. Ik heb deze boodschap een keer in een kerk gedaan. Ma trece mensaje que enviaram in iglesia. En een man kwam naar me toe en die zei, mijn vrouw Anto, heeft dat van haar vader gehoord. Jij moet me vergeven, want de Bijbel zegt het. anto e homem bisa mi casa atende sei di sutata, botingo perdonami pa so Bible ta bisa sei. Jarenlang misbruikt. Ela guarda anos maltratada. Maar die eerste 4 stappen, die sloeg hij over. Pero e prome 4 stap nang ela passa ribanang, no? U asinang. Je kunt vergeving vragen, Bo por piri perdão. maar je kunt het nooit eisen. Pero bono por exigir si. Door vergeving te vragen kun je de ander wel makkelijker maken.
Door die pedir perdão, vou por assim é fácil para Maar- outra pessoa Maar assim. het is geen garantie dat je ook vergeving krijgt. Pero eu não tenho garantia tampouco que botar ranha e perdão aí. En toch, ook al vergeeft iemand jou niet, Então, toch, se uma pessoa não perdonava, of ook al heeft iemand nooit sorry gezegd tegen jou voor wat je Of- is aangedaan, aunque nunca uma pessoa não avisava, dispensa para lo que ela se contrabou, ook al heb je nooit erkenning gekregen voor datgene wat jou is overkomen, então nunca não há reconhecimento de lo que passa cubo, dan nog então kunnen wij ainda vergeven. nos por Geef het oneerlijke geschenk van vergeving. duna, nos por duna e regalo de perdão. Ook al heb je het eerlijke geschenk van erkenning niet gekregen. Aunque, legami rifregistro, duna e regalo com nota honesto por cuta perdão, aunque cubo não arranha e regalo com cita honesto cuba merecer cuta reconhecimento. We zien het bij Jozef en zijn broers. Nós também merece que José e seu irmão Hombernan. En de broers die komen bij Jozef Ante Romanen também se que Joseph se que en die José. zeggen, vergeef alsjeblieft wat wij je hebben aangedaan. Ante nanta bisa perdonanos por favor é lo que conosco se contra De bo. broers vragen om vergeving. E Roman Hombernan te pedi perdão. En Jozef huilde toen hij dat bericht kreeg. Anto Josué te llora, ora e tende e mensaje e palavra. En de broers zeiden, we zullen je slaven zijn. Ante Romanen te bisa nos lutabo esclavo nan. Oh, weer hier zie je dat ze iets wilden terugdoen. Pode mira aqui nanan que hace algo back. Maar Jozef zei tegen hen, wees niet bang. Pero José te bisa não tem medo. Ik ben God toch niet? Minuto Dios toch? God is degene die oordeelt. Dat Dios te es kuta juzga. God is de hoogste rechter. Dat Dios te es juez más alto. En als je onrecht is aangedaan, Anto si injusticia wara si contra bo. dan mag je dat in de handen van de hoogste rechter leggen. Bo por Want wij zijn God niet. nos nota Dios, nos por hinkering manan die Dios juez más Hij alto. is God. Eta Dios. En dan zegt Jozef ook iets heel belangrijks. Anto José te bisa algo op Want importante. vergeving is niet goed praten. So perdón, duna perdón, nota bisa ku algo ta bom si. Jozef zegt, jullie zijn slecht voor mij geweest. José te bisa nan bostanga si malo contra mim. En wat fout is, blijft fout. E lo que te fout, te queda fout. En Jozef benoemt dat. Jesus te José te bisa si. Vergeving is niet goed praten. Que men duna perdón, perdona, nota bisa ku algo taba ta bom. Wat je overkomen is niet goed Lo geweest. que ku passa ku no taba ta bom. Maar, zegt Jozef, God heeft het wel gebruikt voor iets goeds. Pero José te bisa Dios a usa essa aqui si pa algo bom. Want hij had daar een plan mee. Você tem plan que sabe. Hij wilde een groot volk redden van de dood. E quer salva pueblo grande de morto. Wees dus niet bang. Não tenha medo, pues. Ik zal voor jullie zorgen en ook voor jullie kinderen. Lo misório pa boso e pa boso yunan. Zo troostte hij hen en stelde hen gerust. Assim ela pone na bira tranquil. Vergeving, daar heb je Pardon? alleen jezelf voor nodig. Nós mesmos terige. Is niet afhankelijk van de reactie van een ander. E não te depender de reação de outro. Verzoening Ora nos te reconciliar. zijn er twee voor nodig. E não te miseridoso ene. En waarom kon Jozef zich verzoenen met zijn broers? Anto pa Kiko José pora reconciliar com seu irmão Omdat zijn Bernang. broers oprecht berouw hadden. Pa sobre seu irmão Bernang, honestamente, estava te duele. Omdat ze verantwoordelijkheid namen. Pa sobre na toma responsabilidade. Opdat ze iets terug wilden doen. Pa sobre na querer algo back. En omdat ze hadden laten zien dat ze veranderd waren. Pa sobre na laga mira também com na cambia. Maar Jozef had ze al lang vergeven. Pero José a perdonar nang mas ora acaba. Maar nu kon er ook verzoening plaatsvinden. Anto or por bem reconciliação também. Laten we een moment bidden. Laga nos vamos em oração. Heer, dank u wel. Senhor, danke. Dat we kunnen leren van het verhaal van de verloren zoon. Conosco por sim die história de eu perdi. Misschien op een manier zoals we er nog nooit naar gekeken hebben. Quizás não forma que nunca pelo menos não a mirei. Heer, maar we leven allemaal in een wereld vol relaties. Pero, Senhor, nós vivemos em mundo cheio de relação. Relaties die soms ook moeilijk gaan.
Relacionam com timbiata também é difícil. Relaties waar we gekwetst kunnen worden. Relacionam den kwanos por worden die hurt. Relaties waarin misschien wij degene zijn die gekwetst hebben. Relacionam den kwanos é um quase outro dolor. Maar op dit moment, heren, willen we u vragen. No momento que nós que pedimos, Senhor. Wilt u een naam in onze gedachten brengen Traz nome de nos mente. waar we misschien nog mee goed moeten maken. Com quem nos mister direita é assunto. Waar we misschien nog verantwoordelijkheid in moeten nemen. Die onda camina nos cinco toma nos responsabilidade. Waar we misschien nog erkenning moeten geven. Camina nos cinco do reconhecimento. Maar Heer, Pero Senhor, misschien zijn hier ook mensen isso assim gente que não também. en die zijn zelf gekwetst door iemand. Que bom mês a hora de hurt ha sido lo door die outro. Er is u onrecht aangedaan. Ha si injustiça contra bom. En degene die dat onrecht heeft aangedaan, heeft daar nooit oprecht spijt voor betuigd. Anto e gente que ha si sei contra bom nunca e no por honestamente Heeft pedir su misschien de desculpa. schuld willen afschuiven. Quizás e queira schuif e falta. Geen verantwoordelijkheid willen No nemen. toma responsabilidade. Heer, maar dank u wel dat ik plaatsvervangend mag zeggen. Dank je, Senhor, que me porta maneira única de toma lugar de Wat u is overkomen, dat was verkeerd. Dat was onrechtvaardig. Dat was niet goed. En ik wil daar erkenning voor geven. Want soms krijg je die erkenning niet. Maar de Vader in de hemel heeft het allemaal gezien. Amira turcos. En ik bid, Heer, voor mensen die slachtoffer zijn. Senhor, pesancuta vítima. Snakken naar behoefte aan erkenning. Cutin desejo, cutin necessidade na reconhecimento. Heer, wilt u die wond die geslagen is genezen? Anto Senhor, herida nang eko worden dunana nang, kubata sana nang. In Jezus' naam. In nome de Jesus. Misschien kan de worship team een lied zingen. Worship team por canta un cantica. En deze preek gaat heel erg over hoe wij kunnen verontschuldigen. E predicatie que te papia hopi com nos te pedir dispensa. Maar overal waar ik kom, deze boodschap maakt vooral veel los bij slachtoffers. Pero também tem que ver com vítima nang. En daarom wil ik ook een uitnodiging doen. E você me quer sua invitação. Als je zegt van, ik worstel met het onrecht dat mij is aangedaan. Se você bisa me tem luta com injustiça que agora se contra mim. Dan Jezus is hier Jesus está aqui não. om die erkenning te geven. Está aqui não para donar reconhecimento Om die heling te geven. para donar sanação, Om die troost te geven. para donar consuelo, Om je die liefde te geven. para donar amor, Om los te laten. para largar los. Om te zeggen, ik ben God niet. Para bisa minuto Dios. Ik hou niet vast aan mijn wraak. Minuto tiene na mirabia. Maar ik laat los. Mira largar los. Amen. Dus als u een gebed wil, dan voelt u vrij om naar voren te komen. Oração, Wil ik heel graag voor u bidden. Dilante, me dá sua oração, Pablo. Amen. Dank je, Senhor. Thank you, Jesus. Isso não começa a de oração, vou bem delante. O pastor está tem pastoração para você. Tiene mestre de oração? Se não, nos passa para nossa ofrenda.
se je fez serviço, nós será também se este de oração toch bem delante toch nós por a oração. Aleluia. Tata Santo, nós te agradecemos no momento aqui. Tata, que nós vemos nos oferenda na abo. Tata, que dá bendição na abo, Senhor. E tata, que o qual nos usa, nós na contento na abo. Para tudo o qual nós abo, tudo também na nosso Senhor. Nós pedimos bendição para dia em nome de Cristo Jesus. Amém. Subete anúncio para outra semana já sabra. Nós treinando saco outra semana já sabra. Corso também 8 horas da noite. Também até momento que tem serviço. Petição de pastor Malão Vinet com Sandro Vinet. Conosco lá cambia horário de 7 horas da noite para começar a serviço 6 horas. Modo que por acaba mais trempang para quase 7 ou metade 8 meses o serviço por finalizar. Então é que vai casa ou vai lugar que para como família a plano acaba para beber que wega de Corso. Of porque daqui não também por provar que riba screen também para que wega de outra semana o Corso tunga para 8 horas da noite. A petição tá se é sunco tá queda para que wega toco para passar seca Sandra vista que é queda para que wega modo que por algo de comer e beber para que a quantidade de gente que lo vai queda. Essa é a petição de parte de Sandra e pastor Malone. Se isso não está bem para esse serviço, então não está queda, toca para dar um número, se não está bem queda para que wega despesa, se não está bem com mais gente também, bem com mais gente, para participar assim, modo que para é questão que o mestre de para o consumo. Essa é a petição. Eu treino essa, amanhã eu que nós Corso também amanhã honor de dia. Se nós para que todos mera apertura, ora que não está mencionar Corso, ora que a bandeira de Corso tá passa gosto de meu coração, curva de que profel. E amanhã eu que ora que é himno de nosso país, é himno de Corso, zona a me seguro água lo baixa foi meu. Como um homem que dá dentro de deporte, que sempre se deporte. Eu senti-me como Yui Corso. A mim gosta do qual está passando como pueblo. Então, imagina me mesmo com a bisa que nós te perde 10 para nada, 8 para nada. É importante para mim. É importante para como tem Guinness Book, que é o país de mais chiquito, que tem um mundial. Esse é para mim importante. É importante estar com o Corso a chegar mundial. É importante estar com o Jesus, do riba e terreno e da Yudi Corso. É importante estar com nós como Yudi Corso, lo vai apoiar e Jesus do na riba e terreno e. Esse é importante para mim. Tem importante me perde, tem importante quando me perde, é importante estar com o está dentro mundial. Forte aplauso para a equipe de Corso. Se nós vamos para nossa solução para a equipe de manhã. Como eu Corso. Gildo, me basta a solução para Corso para mim. Gildo, me a solução para a equipe. O Senhor nos chama alabado, nos glorificado, nos ensalzado o santo nome. Nos chamamos danke pelo momento aqui, Senhor. Como congregação, que nós diante do trono de graça no momento aqui. Nós apresentamos nosso equipe de futebol diante do trono de graça. Inteiro time técnico também que está aqui, também time de paramédico que está aqui. Todo fanático também que lo vai amanhã, Deus que para animar nossa equipe, tata.
Tata, abote sunco a te carinang. Tata, você vai criar cada segundo uma semelhança, meu Deus, Tata, aleluia. Você de amor grande com antimpabo, meu Deus, Tata, aleluia. Você com dedicar nabo, Senhor, que todo dia não quer estar conectado com o Espírito, meu Deus, Tata. Tata, abote vai fortificar na manhã, Deus, que, Tata. Fisicamente, abote fortificar na manhã, chega no pulmão, com o raio, meu Deus. Com roceia, meu Deus, Tata, aleluia. Abote fortificar na Tata também. Abote take care na paranoia, leção, Tata, durante o vega, não vai vir aqui. Tata, na luta, Tata Santo, maneira guerreiro, não, meu Deus, aleluia. Tata, abote sungo, te vai ir na vitória, meu Deus. Abote Deus de tu Deus não, Deus maravilhoso, todo-poderoso, nada é impossível para abo, Senhor. Tata, nós somos um país chiquito, Tata, mas nós estamos coisas grandes em Cristo Jesus. Pastor Cristo te sungo a dirigir nos passos não. Cristo Jesus te sungo a dirigir nos ungadonang. Nos ungadonang ta conectar com o Espírito, meu Deus, Tata, aleluia. Ta pensei tanto é possibilidade. Tata, e não está disposto, e não está capaz para se coisas grandes no mundo, meu Deus, Tata. Essa que é uma luta grande, de maneira comparável com David e Goliat, meu Deus, Tata, aleluia. E a bola é se coisas grandes, surpresa não te arriba, meu Deus. Você vai fortificar nos uma dona, Tata. Tu é fanático, Tata, você encorajar para animar nosso equipo, meu Deus. Na luta conectar com o Senhor, Tata. Danke, Senhor, por tudo o que você está fazendo com nós. Danke para a família, não também que está junto com nós, que está sustentando. Duna é técnico, não também sabedoria, para duna tática, não instrução, não Tata Santo, com nós e com batalha tem que ouvir, meu Deus, Tata, aleluia. Manhã dia de luta, meu Deus. Intercorsou, Tata, tu nos governante, não. Intercorsou, Tata, atrás de nosso equipo, nos lo carga nosso equipo, meu Deus, aleluia. Abote sungo também nos dilante, Tata. Espírito de Deus le encoraja. Espírito de Deus lo fortifica na luta maneira leão Tata Santo riba terreno mi Deus, aleluia, Senhor, e na luta vitorioso em Cristo Jesus, Tata, não tem poder resultado, Senhor, mas em Cristo sempre nós está vitorioso, e nosso equipo luta vitorioso, Senhor, em Cristo Jesus, Tata. Daí que você usa o processo aqui com nossa logra para o mundial, Tata, para edificação de nosso país, Tata Santo, aleluia, para nossa temporada aqui, this is our season, Senhor, mi Deus, aleluia, e coisas tão grandes está passando no país, Tata, está unificando o país, para meio de logro que tomando lugar aqui. Tata, da nossa governante, também sabedoria, quando a gente tem que dirigir o país, quando a gente tem que manejar o país aqui, Senhor, segundo a vontade, meu Deus, Tata, aleluia. Para tu habitante, tu pessoa que vive aqui, não tem proveito, meu Deus, Tata, aleluia. Toca o coração de cada habitante na Corsol aqui, nós claim Corsol, para Cristo Jesus, meu Deus, Tata, aleluia. Derrama de bom chão para nosso pueblo, toca cada pueblo de nós, meu Deus, aleluia. Você vai transformar o pueblo de Corsol. Você vai restaurar o povo de Corsol. Você vai começar algo novo em cada um de nossa vida. Meu Deus, Tata, aleluia. Você vai tocar também a mente de nosso governante, Tata. Tata, toca no coração para não também realizar que Cristo Jesus sabe para não também. E que a você sunco apoia em posição para governar o país aqui. O tempo lo chega. Quando a gente tem uma conta razão, Tata, com o mandato que você tem. Que conhece com meu Deus, Tata, aleluia. La gran governar o bem-estar do país, Tata. Com também nós pedimos para nosso país que vai adiante e encorajar-nos, la nossa alma cerca de bo, nós claim e prova de Corsol para Cristo Jesus, meu Deus, Tata, aleluia. A você vê se coisas tão grandes, você está fazendo coisas tão grandes, Senhor. Nós também com perspectiva tão grande cada dia, diante do trono de graça, apresentando situações, promessas que nós disse que abo, você acaba para que nós também se acabou, Tata. Mas você diz bendicionar-nos, Tata. Nós recebemos bendição, Senhor, meu Deus, aleluia. Nós proclamamos bendição para o povo de Corsol, bendição para o de Corsol, bendição para os humanos também, que tu vive de exterior, meu Deus, aleluia. E você vai tocar também seu coração, uma cunanta, na cada esquina do mundo, na luta unir, povo de união, Tata, espírito, Tata.
está exclamando nabo, Senhor, abo te sungo vai obra maravilhosamente, bem grande em nosso país, país chiquito na forma, mas grande, Senhor, em Cristo Jesus. Pastor, você está fazendo coisas grandes para nós, e tem coisas grandes na caminho também, bendição grande para nosso país, em nome de Cristo Jesus, e nós te amamos, danke, Senhor, e nós está proclamando vitória, Senhor, nós está proclamando prosperidade, meu Deus, nós está proclamando santidade, meu Deus, tata, aleluia, e você tem um revuelto de isla aqui, tata, que nós mira inteiro pueblo, lo vou ganar para Cristo Jesus, meu Deus, tata, aleluia, nós está claim cada alma aqui na Corsol, para Cristo Jesus, e danke, Senhor, thank you, Jesus, aleluia. Tem 48 equipos, 48 nações, 48 islas. Corsol, tá editores, t-shirt, mais vender inteiro é 48. Me pergunta para o quem te promete, é importante também de dois. Não tem gozo, não tem algo, mas ele viaja roupa com seleção. Deme data, mas bem small, tem uma seleção com ele, vai. Ora me tá velho quando tá cantando aí, um honor para mim. Me tá máquina me mesa igual um banana. Ora nós subi velho de manhã, com na lucinti na mês, ora com himno e zona. Ah, muda pensa. Para me um gosto. Ora não sei, se não me quer para inteira noite. Tata Santo, Senhor Deus, nós está lavado, nós está glorificado. Nós tomamos danke, Senhor Deus, tata para a graça, danke, Senhor Deus, tata para a paz, danke, Senhor Deus, tata para a bendição, Senhor Deus, tata. Eu vou que nós estamos cá, Senhor Deus, tata, nós queremos que gozo. E amanhã, Senhor Deus, tata, nós queremos que gozo, Senhor Deus, tata, ora que nossa isla, nosso país, ora que sube velho, Senhor Deus, tata, para nós ter gozo, ora nós canta himno, lanta, bobos, para somar. Bom, Senhor Deus, data, cria nós para momento aqui, para nós desfrutar, Senhor Deus, data de lo qual a começar a se ver na chão aqui, e logo siga assim muito mais, para somar de Deus, e bisa, rende lo bene, e bisa que nós estamos isla bendicional, e nós estamos isla bendicional, nós estamos pueblo bendicional, nós estamos unandido que está bendicional, e nós estamos preto e ovo, data nós estamos abundante e pensei, data, de Cristo Jesus. Deus bendicionar você bom caminho, desfrutar de evega de manhã. Amém. Tu vai para panada para coçar. Sabe que você está vendo? Deus bendicionar você. Você tem fé, não? Amém. Tu vai com fé. Deus bendicionar você cada Se não começar a oração, para vir delante, para tomar oração, não vai ser oração. É mensagem que dá para dar bom claro, noite. Nós me pedimos perdão, e nós me dar sincero, e nós me pedimos dispensa. Se abo, mestre uma oração, bem delante, bem tomar oração. Deus me chama você, bom caminho. Agora bom, me que tem você grita, foi que me caminho com duro você grita, é gol, é único gol que tem manhã, o coração tem cá.